mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madikwana wuthi ka Belran News utebena nyisu kilikoti reports na mpo Felicia Mudau sangamisi batebiri ribari chikobadisira mafungo othe otototsa mafungo pano chitarikini cha Bembe ribari chikorebedesa musina makado Collins Chavani katihi na Tramera rikorebedesa mrandu wa bahumbrero babiri abane bakutumanyona brola chitola fiso moto chifumakazini ngofra opalaka popo habiaba richikorebedesa ne mrandu ndo une wo fursura pandanga koti magistrata wa tsanani bahumbrerwa bane muone ukadiva ngapasi ndungu ya babebi watode bapu badibona tsa kotengala fumbiri ina ngwetso tangure unongwa hune bado bachikotoma na tsengo kabegene yote zwichezo raro chipingani chifraho bamoto wa mufu wa rozane popi bo beta kumbere koti ya todo china kote bonga basatindiriwe kote yohanetsana na kumbere yeneyo bonga mungo bombrera chikidiva ngapasi ndungu ya babebi Morado wa mota marume wa mufubo Joseph Popi bufisira kagara zwiteberaho bakwamba na bo Popi kala chakuma baba ariko badibaza orero chimbilisani angeni kote ka ange biaba ro wanazo uri zinesa muta chipinga chinji musi kote chijena rineri varosi wa ndarisa kono jela nga uri uko pfi una maina ro itadzi application ya umbelo ri ko umbela uri ukone ujena vo vhathu va muta vavili na musafiri dopfa results za uri zo kumbelo ya shiyo tanganedziwa na musi muchuchisi achibva kote ari vudza uri kumbelo yashu ayongo tanganedziwa fezi ene udoyo vhudzisa vhashumisani naye redo zwipfa tshifhinga tshidaho musi kote i tshi khou yo u thoma u sengisa u bva dzi 24 u swika dzi 28 dza August sa muta ri farsko farea zwavhuḓi nga u soko ya ra swika ra ima nnḓa ra to pfa muvhigo nga mutshutshusi uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani rine ro vha ri khou tama vho sa muta ri tshi vha vhavhili vhararu vha tshi tendelwa vho u dzhena vha pfa uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani nga ngomu court ndi khou livhuwa ndi hono gumanyisa kulikoti reports kardo ya kuretangana tshifhinga tshita watere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606 Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho line Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa rine ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo khophi ya basa 3 months bank statement na proof of residence u bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843 Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.